The University of Seville, an assembly hall full of kids with their eyes glued to this, Scientists Past, Present, and Future, a play that tries to raise awareness about female scientists from the past and present in order to encourage future female scientists. Queremos hacer ver que no tienen que ser hombres los que están en la ciencia, porque hasta ahora es lo que más se ha visualizado, ¿no? The idea is Paco Vegas, a physicist from the University of Seville who wanted to instill in his daughter and every girl that there is nothing they cannot do for simply being a woman. Ha habido mujeres científicas, las hay y necesariamente las tendrá que haber. In this mission, Paco successfully convinced 5 researchers from the present to interpret 5 researchers from the past. El objetivo que era visualizar que hay mujeres que se dedican a la ciencia y a la ingeniería y visualizárselo a niños pequeños, me pareció que no lo podía dejar pasar, que tenía que decirle que sí, no le podía decir otra cosa. According to the last report of the Spanish Foundation for Science and Technology, in Spain, the interest that girls and women have in science is approximately half that of boys and men. This is something that these scientists want to reverse, using initiatives such as this one. No entiendo por qué a las chicas no les va a interesar la ciencia cuando es una cosa que es apasionante. No hay nada más apasionante que entender el universo. The message is clear. Estas son las científicas del pasado, nosotros representamos el presente, pero lo mejor está por llegar, porque vosotros y vosotras sois el futuro. Because the history of science can also be written by women.